ni imwe mu bikoresho bikoreshwa n'ishami rya polisi rishinzwe gucunga umutekano mu buryo bwa rusange. Yaya si amashusho yo muri Hollywood. Izi ntago ari filime dusanzwe tureba, ni bimwe mu bikoresho bya Rwanda National Police iberetse abaturage b'u Rwanda ibwa mbere mu mashusho yasohotse ku munsi w'ejo wa tariki 27 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Zishobora no kuba zamara mu kirere amasaha agera kuri 4. Hari izindi ziri hari inyuma. Izi ni robo zimeze nk'abantu. Izi ni drone zigenda ibirometero birenga 100 mu isaha. Izi ni kajugujugu zidasanzwe. Ihari n'imodoka za SWAT zishobora gutabara umuntu uri mu nyubako ndende. N'imbwa za robo zifite ubushobozi bwo gukora akazi nk'akabantu. Inama shusho yasize benshi ibibaza ikibazo kimwe. Yes, ibi byose byari bisanzwe biri mu Rwanda. Ibyahageze ryari? Iba bikoresha bate? Mu gihe benshi mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba ibikorwa bya polisi ibikomeje gukorwa mu buryo bwa gakondo, u Rwanda rwo rukomeje gutungura benshi irwerekana urwego rw'ikoranabuhanga rugezweho mu kurinda abaturage. Ni igikorwa cyateguwe mu buryo bwo gukuraho amatsiko y'abaturage bari bamaze igihe bafite. Amatsiko atandukanye, icyo kimwe n'ibibazo bitandukanye bibaza ibati ese polisi ikora ite? Ese igihugu kirindwa gute? Ese ni gute umutekano w'u Rwanda ukomeza kuvugwa hose? Ese ubundi u Rwanda rurarinzwe? Kandi ibisubiza abaturage babonye ibyemeza ibyo benshi bari biteze. Ikintu cya mbere icyafashe imitima ya benshi ni robots. Hari robo izimeze nk'abantu, ihari n'izindi zimeze nk'imbwa zifite ubushobozi bwo kwegera ibisasu no kubitegura ihadakoreshejwe umuntu ingabigwemo se cyangwa bikomerekeremo. Ni tekinoloji ikoreshwa mu bihugu bikomeye cyane ku isi. Ariko ikindi cyatangaje benshi ni robo zimeze nk'imbwa izo nakubwiraga habanze. Izo robo zifashishwa mu gushaka amakuru, kugera ahantu hashobora guteza ibyago no gukora ubutumwa bugoye bwagora umuntu mu buzima busanzwe. Ku bantu benshi babibonye bwa mbere byari nk'inzozi cyangwa amashusho yo muri filime. Inyuma hakurikiyeho drone zidasanzwe. Hari izifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero birenga 100 mu isaha. Izimwe zishobora kumara amasaha 4 yose mu kirere zikora ibikorwa byo gucunga umutekano. Ni drone zifite kamera zifata amashusho yo ku rwego rwo hejuru ikizwi nka high definition sensor detectors, uburyo bwo kubona umuntu uri inyuma y'igikuta se cyangwa ahandi haba hihishe, ikaba yanamenya umubare w'abantu. Uburyo bwo gufata amajwi ndetse n'utuyasakaza dushobora kuvugisha abantu bari kure kandi bivuzwe n'umuntu nawe uri kure. Mu gihe ibihugu byinshi rero byo mu karere ibikiri mu buryo bwo kugenzura umutekano hifashishijwe abapolisi bari ku muhanda gusa, u Rwanda rumaze igihe rwerekanye ko rwinjiye mu rwego rwo gukoresha ubwenge bw'ikoranabuhanga mu mutekano. Iyi mashusho yakomeje agaragaza ikajugujugu idasanzwe itari isanzwe imenyerewe n'abaturage. Iyo ndege ikoreshwa mu bikorwa byihuse ibirimo gutabara, gukurikirana ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano, kugenzura ahantu hanini mu gihe gito, gutanga ubufasha bwihuse mu gihe bikomeye. Ni indege ifite igitara cya rutura kimurika mu birometero ibihumbi. Icyo kimwe n'ikibunda cya rutura nacyo kirasa mu ntera ndende mu rwego rwo gushakira umutekano abanyarwanda. Ni ikimenyetso kandi cyerekanye uburyo ibikorwa by'umutekano mu Rwanda bigenda byimukira mu rwego rwo hejuru rw'ikoranabuhanga. Ipolisi yanerekanye ibikoresho bya Special Intervention Forces, ibikoresho by'akataraboneka, ibikoresho birimo imodoka zidasanzwe, imodoka za SWAT, ibifaru bikomeye cyane nk'uko byagaragaraga mu mashusho, ndetse n'imodoka zifite ubushobozi bwo gutabara abantu bari mu nyubako ndende, inyubako izi twagereranya nka City Tower. N'ibikoresho byerekana ubushobozi bwo gutabara mu bihe byihuse no guhangana n'ibibazo bikomeye bishobora kuvuka. Abasesenguzi benshi bavuga ko uru rwego rw'ibi bikoresho rutari rusanzwe rugaragara henshi mu karere u Rwanda ruherereyemo.
ingo ni ibitangaza nibyo babonye mu Rwanda gusa. Mu bintu byatangaje benshi kandi harimo n'imbwa za polisi. Aya mashusho yagaragaje uburyo zitozwa, uburyo zikora ubutumwa bwo gushaka amakuru no gutahura ibyago, n'ubundi buryo butari busanzwe bumenyerewe se cyangwa bwitezwe, uburyo bwo kuzibwaguza bakazorora bagatangira kuzigisha zikiri ibibwana. Ibi bitanga umusaruro ukomeye cyane. Ni igice cyagaragaje ko umutekano utubakiye gusa ku muntu cyangwa ku modoka, ahubwo ko no ku bumenyi bwimbitse mu gutegura inyamaswa zikora ubutumwa bwihariye. Ikindi icyatunguranye kandi kigatungura benshi ni uburyo bwo gukora ikizamini cyo gutwara imodoka. Umunyeshuri hano ashobora gukora testi cyangwa ikizami atageze mu muhanda cyangwa mu modoka nyayo. Ibi byose bikorwa kuri systeme isa nk'iya gaming cyangwa iyi bakoresha bakina imikino yo gutwara imodoka kuri za mudasobwa. Imbere haba hari screen nini cyane yerekana umuhanda n'ikinyabiziga utwaye. Muri ubwo buryo ushobora gutsinda cyangwa ugatsindwa bitewe n'imyitwarire cyo kimwe n'imikorere yawe. Ni uburyo bugamije kugabanya impanuka no kongera ubunyamwuga mu gutwara ibinyabiziga. Ibi ni bimwe mu bikoresho bikoreshwa n'ishami rya polisi rishinzwe gucunga umutekano ahahuriye abantu benshi, cyane cyane imikino, ibirori, inama, kugira ngo abo bantu binjira aho ngaho bari buhure muri icyo gikorwa babashe gutekana. Ndetse ipolisi yanerekanye imashini izisaka abantu n'ibintu ahantu hahurira cyane cyane abantu benshi. Izi mashini zifasha mu gutahura ikibi hakiri kare, ikintu gishobora guteza ibyago mu bantu cyane cyane mu bihe by'ibirori cyangwa ibikorwa bihuriza hamwe imbaga y'abantu. Ni imashini zishobora kugendanwa, ni imashini zishobora no gupima imodoka yose hakamenyekana ikiyirimo, ibyitwaye n'ibyigenderaho. Ni tekinoloji ikomeje gukoreshwa cyane ku bibuga by'indege no mu bihugu bikomeye ku isi. Hari kandi n'amato, ubwo ndavuga ubwato bugendera mu mazi, ubwato bwa groupe cyangwa se umutwe ukomeye cyane wa marine bukoreshwa mu gucunga umutekano nijoro cyo kimwe no ku manywa mu mazi y'u Rwanda. Aya mato afite ubushobozi bwo gukora patrol cyangwa patrols mu mazi no gutabara mu buryo bwihuse. Ni ikindi gice cyerekanye kandi k'ibikorwa bya polisi y'u Rwanda bitagarukira gusa ku butaka. Mu mashusho hagaragayemo n'imashini zipima impanuka. Izo systems zibasha gusesengura uko impanuka yabaye, kumenya icyayiteye, ndetse zikaba zanabasha gusaba ubutabazi bwihuse iby'ako kanya. Icyo cya kabiri nicyo mubona cyerekana hifashishijwe map, ikerekana ubwiganze bwa buri incident ku gice cyiganjeho iyo incident. Ibyo bigatuma habaho ingamba zifatwa mu kugabanya izo incident zibera muri ako gace. Ni tekinoloji ifasha gutabara vuba no kugabanya ubuzima bushobora kubura mu gihe nk'icyo guhumbya. Ubwo ni impanuka ziteza impfu. Abantu benshi bakimara kubona aya mashusho bahise batangira kugereranya u Rwanda n'ibindi bihugu ibyo mu karere, mu gihe henshi ibikorwa bya polisi bikiri mu buryo bwa gakondo. U Rwanda rwo rwerekanye ko rushora imbaraga nyinshi mu ikoranabuhanga no mu mutekano w'ejo hazaza. Ni ibintu byatumye benshi bavuga ko igihugu kiri kwinjira mu rwego rw'ibihugu bifite uburyo bugezweho bwo kurinda abaturage. Aya mashusho ntabwo yari ayo kwerekana ibikoresho gusa, hari ubutumwa bwerekana ko inyuma y'umutekano abaturage babona buri munsi hari ikoranabuhanga rikomeye, amahugurwa, ubushobozi n'akazi gakorwa amasaha 24 kuri 24. Kandi uyu munsi Rwanda National Police yahisemo gukuraho amatsiko y'abaturage, ibereka uko umutekano w'u Rwanda winjiye mu isura nshya y'ikoranabuhanga.